siyabona isisekile. Don't let anger make you sin. Don't be controlled by anger. I said now ke kwashona ilanga ucasuke icasweni eyodwa kwasangakusasa that thing akusekhona ucasuka sekuyini sekuyigrudge. Awucabanga uJesu ukhuluma nani? Ucabanga uStefano mayebethela usiphambanweni uJesu bakungababaleki lesono ubathethele ngoba bayazi abayenzayo. Same time we refuse to be offended. Iyeke lento yokushesha ucasuka ayisebenzi ukukholwa. Iyeke lento ukuthi waziwe ukuthi uzalwe uzalwe libhathini uzolo ukuze athuke inhlamba uzalwe hayi wena awube umzalwane musana uba weak abanye nje kuqhubeke njalo.